Can you say this in Igbo? Easy. I am at home. Anọ m n'ụlọ. I am at work. Anọ m n'ọrụ. I am on the way. Anọ m n'ụzọ. Like this video if you got the first three right. Medium. How do you say I'm in the office? Anọ m n'ụlọ ọrụ. I am at school. Anọ m n'ụlọ akwụkwọ. I am in class. Anọ m na klaasị. Remember to share to someone who's learning Igbo. The hard ones. I'm in the car. Anọ m n'ụgbọala. I am on the bus. Anọ m na bus. I am in traffic. Anọ m n'agbatu akwụrụ. Like this, so many others can discover it. And for the experts, how would you say, I am at a party? Anọ m na nnọkọ mkpori ndụ. How many did you get? Leave in a comment, like and follow for more.